Thereafter kunabantu abanobuhlungu besinya noma besibeletho. Nginama page engiwasebenzisayo engwanamathela la esibelethweni kodwa ngiqala ngifaka umshini yabo. Qale ngifaka umshini awe ma ukhaba abadala sathi angicindezela ngawo. Awe ma abadala ukhaba wacindezelela wona nje. Ufaka ama page ke la. Ayisister yakho kodwa iyangicwala. Awuthi uyangicwala isister yakho. Yeah, spoiler. Ngizokunika lento sibithi glucose fat burner. This fat burner was made research invented by Bob Dodell. It burns cholesterol and declamping the fats around the body. Umuntu onesibeletho uzama ukuthola abantwana udinga ukuthi ngimnike lento le. Lento izokwenza isibeletho sakhe sibe lean, sibe clean, singabe namafutha, singabe khona ama-fibrosis, singabe khona i-cyst. Ngizomnika lento sebenzisa i-glucose fat burner. Nalabo abafuna ukwehlisa umkhaba nje holistically sibanika yona ke i-glucose as well.